August ni sari thotan ni ani a tunkar kalta zirtop ni lama tangkhan Manipur buaina zuale moti mai turin boru aga chiri chawa innar ton nate silai ruk bau in kanan na sa takte akai noi thil thleng tam taka oma voin lam hian mai te nu ho pol mera pai beach ten Manipur mai te chen tam na bial zong zonga protest lian tham tak na en tuma Assam Rifles che dana anlung oilo ziate andawdal zialan tirnan Manipura tranga inson chuak tura andu zialan tirnan te nor huai hotan tumani voin hian puzoram thanga Mizoram CM an biak ron nuwa ITLF ten voin hian New Delhi a Home Minister an mudon boka hemi chungchang CM Instagram a post hi han share lokila Mizoram Chief Minister Thuron angin Indigenous Tribal Leaders Forum hruai tu ten Union Home Minister an mudon August ninga sang ni somni pathum enrin ni khan Union Home Minister Amit Shah chuan Manipura Indigenous Tribal Leaders Forum hruai tu te chu Delhi a inbiak na nei pui adu thu hriat tirin ITLF hruai tu te po nilengin an thu khom hwala Mizoram Chief Minister Puzoram Thanga Thuron an lak nuwa August ni sari sang ni somni pathum thotran ni hian Union Home Minister chu inbiak na nei pui an rem ti ta ani Manipura zofa te nam hruai tu te Manipura zofa nam hruai tu te ITLF hian Union Home Minister in asom na chungchanga uluk taka ngai tuana sengin ven thon ruk po an naya thutluk na khir khan siama ngai huna le engkima an lo ron thin pa ber anga an nei Puzoram thanga Mizoram Chief Minister chu ron masale in Home Minister Mevin aron som che uchuan kal nge ya tha e kallo ngot chu a thalavang mai chana nge engkim soi puina hun thatakani ti in Chief Minister hian Thuron alo pe ani Chief Minister Thuron angin ITLF hruai tu te chuan Union Home Minister Amit Shah chu mu anrem tia August ni sari sang ni somni pathum thotran ni hian Delhi a inbiak na an nei don ta ani ITLF hruai tu te hian nimin August ni ruk sang ni somni pathum pathian ni khan Manipur chua sanin Delhi an pantoa Chief Minister hian ama Instagram page kaltlangin Union Home Minister le Indigenous Tribal Leaders Forum te inbiak na nei tur chu tluang tak le hlotling taka an nei theinan du sakna sang bera hlan bokani Manipur buaina to phun tur soi theiani lova buaina lian jok athleng lawang ti po soi theiani heklova hetiang boruak noya hian ton hriat nga le thutluk na khir khan siam ngai huna thlok film taka mang thei zofa te tan huai sen taka ding thin le nam thuthlung het taka von tu kan mamo na hi sang don chawa zofa te tan apa ni tling Puzoram thanga ang hruai tu hi Mizoram a zofa te point ram hruai tu at kan lama mo don chau anti hialani ti in Mizoram CM hian thu chu aron na yani Ole soito angin kar top lam khan in ka na achuak na sa a innor ton na po aturu hle kan soi photo angin zo na thlak lamin martar ruang phum antuma chumi do dal tu mai te lam hian lam ka le Bisnupur in rina buffer zone ron pal tlang antuma Central Force lam hian an ladang chang thungani asir le lama in ka na chuak ring boka thile hliam po an omnual kan mi le sa te lama nun na chan om thar bok nen boruak a eng lawang reng khop mai darkar somli pariat chungin mi paruk layan thile towa thlachan ve chunga thina tamber tumani Manipura nam le nam inkara buaina chuak mek zela inrin ni aringot po khan pa fa telin mi parukan boral le towa tun thlachan veliam ta a ni khata thian tamber tumani Manipura namle nam inkara buaina chuak mek zela hian inrin ni tu khovar ma atanga Bisnupur le Churachandpur Lamka district in Rina Bora tharum thona chuaka mi somni don an hliam bok Central Force ten bepui thlak zui ve ngalin hel pakhat silaya ka hliamani Manipura hian dan le thupe ken ko harsa hle a buaina thar a chua le ta ka wangin Imphal East le Imphal West district a po curfew thladul zeu ni to ma se nimin pathian ni tang khan curfew thladul to chu ti khole ani ti in police te chuan thu chu an siam inrin ni nileng khan Bisnupur lamka in rin lai bor vela chuan pol pani meite le zo ku ki tribal in beiton na thlenga
Meitei lam hian an ral thuam ruk an hmang ta ni in an soi mortar le grenade an hmang na sa ti hriat ani bom siper wang hian zo na thlak lama thi le hliam an om pha ni in a hmuna om hne na tanga thu don ani Zingkho Varma in Bisnupur district a kwakta thingtlang kho a pa fa telin mi pathum ka hlum man nia hemi te pathum hi relief ke ma om rang thin ni in zirtop ni khan me ni thuma an kho an chua san vek nuwa an kho veng him tur hian an let le a ven him na thok tu te chuan an zinga mi pa pahni hi man ro hriam tak mangin an taksa mun sang sanga an chuna taksa a hnu ma om dana chuan nai taka tanga ka hlum ni in an soibok he thil thlen hnu hian ral thuam keng mi parualin kwakta khothren om pahni lamka a paujang le sangdo khuate be ngalin an kapa mortar le grenade mangin an vomna sa hle boka heta hian mi pahni thi in hliam an om nual bok tera khongsang bi Bisnupur district a in be na thlenga mi pakhata thi le boka mi pathum an hliama an zinga hian police commando potel Imphal East district a Sanasabi le thamna pokpi kho ate mi tu ti hriat lo ten silayan met puak chiam bok ni in an soya ma se thi le hliam heta hian an om lo mi puipung khom thin rimin Langol Imphal West district a in pakhat an hal bok heti la hian Manipur police ta chuan nimin khan boina na sa takkara state ranga tharum thona thar a chhuale hnuwa joint force ta chuan hun hlo om le fring seria te zon na an thoka dan lawa bunker siaman ti chele nual Marchak state hi meitei le kuki community te inkar nam inkara boina chua mek na nia hei hi meitei ten schedule tribe din hun an phut wangani he tharum thona awang hian mi zatelin nun nan chan to a mi sangtel chuan an chen na in an chua san to bok Global Manipur Federation chuan Bisnupura an meitei mi le sa pathum an muthil laia tha an ni awangin an lung oi lo thu an soya heng mi thi te hian diktaka ro rel na chang ngei ro se anti hei ba ka hian GMF chuan mi tu ti hriat lo ten an mi le sa civil mi te an beidan an tar langa Manipura internecine strife kalpui mek zinga hian meitei te chu morele lamka atangin ti du da tuar tu ni in an soya henga wang hian an chan vo dik tak an chan theinan thu nei tu te an ngen ni in Hindustan Times chuan a soi Global Manipur Federation GMS chuan August ninga a Manipura kwakta an muthil laia tha meitei poi seilo pathum te chu an dik na chan vo an chan ngei theinan thu nei tu te na ranglamin mala ro se ti in thu chu an siama an chunga diktaka ro rel na pek an phut ani Federation chuan Manipura Bisnupur district a kwakta miswal ten ral thuam keng lo civil mi pathum an tha le an ti du da na wangin an lom lo hle ni in an soi Global Manipur Federation GMF chuan August ninga sang ni som ni pathuma an chen na hmuna muang taka an mut laia meitei poi soilo pathum rong taka than ni chuan dema Federation chuan 9th Assam Rifle te chu hetiang tharum thona thleng tur ven na konga an hlo cham hle ni in an soya an hlo cham zia phaulan na ani an na tho dan chui chiang turin sarkar an phut bok he thil thleng hian ven himna lama thil ti sual lian taka tar langa mo phurtu te chu thu boi siam sak turin uluk taka chui chian kan phut ani an thil ti dan uluk taka en fia hi atuar tu mi pui van tlang zinga te force ho in rin tok na siam thar le na tur le mi hring dik na chan vo hum hal na tur ta na poi mo hle ani ti in thu chu an siam heti lai hian zo na thlak zinga Manipur minister Nemcha Kipgen chuan BJP thu puang tu hlui chu thu diklo avor dara wangin thu boi siam saka avo he issue hi August nili khana ron dara Chongtham Bijoy Singh self-style socio-political commentator tia hriat lar chuan BJP meiche minister omchun Nemcha Kipjeni chu na takena soi sela do tina pu ni in na soi Singh chuan minister hian TH muiwa chu na galana Hebrona amua Kangpokpi district chu na garamatana puan le ani theinan NSCNI ematangin tranpuina adong ti in thu lo vordar ni in asoi Minister Nemcha Kipjen August Niruk Khan Manipura Textile Commerce Industry le Cooperation a portfolio pui mo tak nei tu chuan BJP Manipur Chief Thupuang tu hlui
Chongtham Bijoy Singh laka hian inti hming chet na thu buai the lua avawa Minister chuan Singh chu tual chung television news sa athu soina thu diklo sei chuaka apu Minister nemcha kipgen chuan heng pu na te hian hiala Chongtham Bijoy Singh chu tomful le illogical individual ami malhlok na turata na thu diklo vordar inhial na tur sei chuak fo thin ni in a soi tunma thu diklo a sei chua to te tar langin Minister chuan Singh hian ma in BJP Manipur President Louis T.H. Chauba Singh le tuna BJP Manipur President Nimek Sarda Devi tepo do tin alo pu to ni in a soya heng pu na awang tele party dan le rei bo chet na awangin party primary membership atangin no chu alo ni to ani ati Chongtham Bijoy Singh chu athu sei diklo tak te nu kira darkar somli pariat chunga wantlang ma ngai damdil turin ange na chuti anga tilawani chuana laka thu boi the lu atum ni na soi BJP NDA han chua santa National Democratic Alliance NDA athok Kuki People's Alliance KPA chuan Manipur Chief Minister N Biren Singh kai ruai sarkar an thlop na chuan nu kir he thutluk na hi state chunga tharum thonan na sa takthleng mek mi za somruk chuang nun na chan to na sarkar malak dana anlung oilo wanga ni ber Manipur Assembly a member of Legislative Assembly MLA pahniom na Kuki People's Alliance chuan rorel lai pol ne na an thodun na an thiat he malak na hian N Biren Singh kai ruai sarkar hi boina chua mek na Manipura ma an lak na anlung oilo hle ni in an soi KPA in an thlop na an hnu kir chan hi me ni Thumatlangram district a Tribal Solidarity March buat sai ni hnuwa Manipura tharum thonan na sa takthleng wanga nia Reserve Forest atanga Kuki mipui te hno chua tumna chuan boina chokchuak na sa hlea Manipur khopui chunga demographic landscape boi thlak tak hian he boina hi ati sensitive meidei hi state mipui za somnga pathum velan nia Imphal Valley a chengan tamber ni in Tlangram District Tribal chen na hi an chu sak theina an na sa takin man lameka Central BJP sarkar hian Manipur BJP malak na hi an thlop ti chu soitam ngai lovin kan travek ome he double engine government hian zofa te tan har satna na sa takan siam mekani N Biren Singh kai ruai sarkar mek thlop chhun zom zel chuan ra tha engma a chua don lo thule he wang hian tuna hian Manipur sarkar an thlop na chuan hnu kira NDA a antel na po an hnu kir tian soi Central Armed Police Force Sipai Company somdang chu buaina chua wangin Manipur an ron thleng le mek Manipur buaina apun lun zela wang le thunun theilawa tharum thona athlan zela wangin Central Armed Force CAF Sipai Company somdang chu August ninga khan tharum thona na sa tak omna Manipur an thleng Central Armed Forces CAF Sipai Company somdang chu August ninga khan tharum thona na sa takkara Manipur state an thleng le a hei hi state chunga boina a chua chhun zom zel wangani official notice in a soyangin Central Reserve Police Force Company panga Border Security Force BSF Company pathum Indo-Tibetan Border Police ITBP Company pakhat le Sasastra Simabal SSB Company pakhat te chu August ninga tlai khan Manipur an thleng to ni in an soi me ni thum sang ni somni pathuma tanga namle nam inkara buaina chuak na sa takkal zela Marchak State Manipura boruak thalo tak ommek ngai tu in CAF te hida belan ni heng force Manipura thleng thar te hi han soi zawlo kila Central Reserve Police Force CRPF India Sarkar Ministry of Home Affairs MHA thunei na hnuaya India Rama Reserve Gendarmerie le Internal Combat Force siamni in CRPF te hi Central Armed Police Force zinga pakhatan ni CRPF na ber chu state emo Union Territories te chu dan le thupek vonnun le helna dawna konga police na tho konga pui ania Central Reserve Police Force regular le Central Reserve Police Force auxiliary te an Zulai ni somni pasari sangkha zakwa somthum pakwa khan Crown Representative Police sangin an pianga India ramin zalen na an hmu hnuwa December ni somni pariat sangkha zakwa somli pakwa a CRPF Act siamani khan
Central Reserve Police Force ti an ni ta a dan le thu pek ken ko le helna do na konga CRPF hian tha an tho hlok hle India ram in thlan puya po mun poimo takan chang chho zelani hei hi abik takin Jammu and Kashmir state hluya te Bihar le marchak biala boina le tharum thona na satak omna hmuna te an poimo hle a kumsang khazukwa sumkwa pakwa September thla a parliament in thlan pui nei lai khan CRPF hian ven himna ruwa manna mun poimo takan lo changto tun hnaya CRPF contingent te po UN mission a tir an ni bokani battalion jani somli paruk zetin an in thendara establishment dang rang an nei boka CRPF hi India Rama Central Armed Police Force lianber an niya kumsang ni som pakwa thleng khan sanction strength hi mi noi thum sing khat sang thum zaruk som thum pali chuang an nei kumsang ni som ni pahnia tang ni thum chunga an sum man tur ruwa man hi cheng vebel se sing ni sang kwa za thum som ni pali point pakwa pahni zetani BSF tuna Manipur buaina a antir lubel BSF chungchang hian soile lokila Border Security Force BSF India tan Pakistan le Bangladesh ram riveng tu an nia India Rama Central Armed Police Force CAPF pasari zinga mi an ni kumsang khazikwa somruk panga a Indo-Pakistani war nuwa India ram riveng him turle akai hnoi na rang thok tu atan an poimo hle Indona achwa lai hian active role rang an neya CAPF hian Navy, Air Wing le Artillery Regiment te an nei Ministry of Home Affairs thunun na hnuaya an oma BSF hian officer emo cadre emo Force CRPF ai chuan an nei tlem zoka hriat tur poimo tak chu head designate Director General DG hi atira tangkhan Indian Police Service Officer manan ni BSF hi kumsang khazukwa somruk panga a battalion somni panga atangin battalion ja somko pahni ati pun ani a an sanction strength ka hian mi nuai ni sing sari vel zetan oma chung zinga chon Air Wing Navy Artillery Regiment le Specialized Unit te po antel tuna hian khovel aram riven himna lama sipai polian ber polan ni BSF hi India rama chuan first line of defense tiavu an ni a kumsang ni somni pahni ni thumatana an budget chu cheng vebel se sing ni sang ni jasari som paret point pali panga ani ITBP Manipur antirlu thar ITBP hi tu tenge anni Indo-Tibetan Border Police ITBP hi India ram riveng tu Poland ni ve boka Tibet Autonomous Region ne naram ria da anni ber Central Armed Police Force pasari isinga mi anniya kumsang khazukwa somruk pahnia saino Indian war nuwa din anni ITBP hi command pahnia threnan niya chungte chu Additional Director General of Police nan kai hruai ramre mun panga vel zela na thokin chungte chu Inspector General of Police nan kai hruai thunga heng ramre tin te hi sector som panga thendar le ni in chung sector te chu Deputy Inspector General tenan enkol ve bok Battalion somruk regular somnga pathum le specialist pali anniya training center som pasari le logistic establishment pasari annaya chan chuan hathok battalion pahni dang an nei boka chungte chu National Disaster Response Force a anda bok tuna hian ITBP mi la sa singret sang kwa zali somthum pahni an nom meka sang ni somni pahni ni thumatana an budget chi cheng vebel se sang sari zali somruk pakhat point pahni pariatani Sasastra Simabal SSB Armed Border Force ti an ni boka India ram riveng tu force ni in Nepal le Bhutan ram ria an da ber Ministry of Home Affairs MHA Administrative Control na hnuaya omin Central Armed Police Force pasari singa pakhatan ni he force hiatira chuan Special Service Bureau tia mingpu in kumsang khazakwa somruk pathum khan Sino Indian war nuwa din ania hei hi mel ma be pui thlak na laka India ram ri a him theinan le ti chak tura duan an ni SSB hi Criminal Procedure Code of 1973 te Arm Act sangkha zakwa somnga pakwa NDPS Act sangkha zakwa somret pangale Passport Act sangkha zakwa somruk pasari hnuaya thunei na engemozat pe kan ni India Sarkar chuan Custom Act sangkha zakwa somruk pani hnuaya thunei na dang pek belan ngei tu mek bok
heng an thu nei na te hi Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Sikkim, Assam le Arunachal Pradesh te ta KM Sompanga belt chunga na an thok mek Indo Nepal te Indo Bhutan ram ria ten omboka atul na apianga state danga te poda thayan ni SSB mi le sa hi singkwa sangli zan hi somruk pakhat vela nom meka sang ni som ni pani ni thum chunga an budget chu cheng vebel se sang sari zaruk somnga pathum point pasari pathumani ole Russia Ukraine in dona lam kan puang vele to ang cruise missile le hypersonic alut le ta oil tanker dang an be le bok kan riat angin Ukraine chuan tui pui drone mangin Russia oil phur long an beya Moscow a building te po drone mangin Ukraine hian an be fo Russia chuan cruise missile mangin an thung rul vele mek Russia borok ral thuam mangin Ukraine be ani le na satamaya cruise missile le hypersonic te po an mang ni in Ukraine chuan a soya Iranian made drone te po an mang ni in Ukraine Armed Force chuan an soi Darkar somli paret kalta chunga Russia in borok ral thuama ka chua zong hi som sari chuangani inrin ni zana trangkhan nimin chol ni jing thleng khan Russia hian missile an kap lut thile hliaman omnual ni in an soya building chia omnual boka chan chuan ha Ukraine chuan an thok mek Ukrainian Air Force chuan cruise missile ron beitu somli jinga somthum velan ka phlani in an soya missile le sahid drone te pon ka phlani in an soi Ukraine Air Defense te hian Russia missile te hi khoya nge an ka thla kan soi lo Russian Army chuan Ukrainian Armed Forces Air Base Starokostiani ni fami Khmelnytskyi region ate Dubno mun Rivne region ami te po an bei ni in an soi Ukrainian official chuan he beina hian mi pahnian thi ti an fin fiatoa pali ayat lem lawan liam bok Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan ral thuam lam tran puina an pek zela wangin khotlang sarkara fak air defense system supply to United States le German cho fak le a an pek zinga hian US siam Patriot le Germany siam Irish ti te po antel heti lai hian Russian air defense te chuan na an thoka nimin solni khan Ukraine in lei pahni bridge pahni ka chet an tumna an lo dang chat ni in an soya Moscow ina ada official chuan Kyiv force te chuan missile an ron kap chuaka Chonhar bridge ti chet an tum ni in an soi Russia chuan Ukraine laka be pui thak mek zelin Kyiv hian Crimea bridge an be ve zel boka mase Russia hian heng be na te hi an ti sukuk zel ni in an soi Ukraine chuan an ram khotlang le chhak lama Russia si paite chuan tum meka Moscow le Kyiv te chuan phubalak na konga be pui an thlak ton na sa hle Moscow in Crimea hotu atana aruat chuan kumsang ni sompalia Moscow in Ukraine atanga alak lu peninsula panna Chanhar bridge chu missile mangin an kap ni in a soi Crimea le Russia na an lua mek mainland Ukraine mun pathum zinga lei poimo dang heni says khopui bula chu bei ani buka civil driver pakhat ahliam ni in Russia chuan a soi Russia le Crimea inzom na lei pathum na chuan lir thei tlanti top leilo kani Ukraine naval drone puak thei thil manga thuam chuan ni jan khan Russian fuel tanker kap le ni in an soya hei hidar kar sumni pali chunga hetiang thila thlen voi ni na ni ama khan sea drone ten Russian oil tanker an lo bei to ni kha Russia chuan Moscow Vnukovo airport a chuan pathian ni khan thlona ti to pania Moscow mayor Serhiy Sobyanin chuan khopui thanglama drone ka thlak ani thua soi Russian air strike na satak omma se pathian ni khan Zelensky chuan a video address a US siam Patriot le Germany Irish ti te telin air defense system mason tak tak te chu hlotling takin an mang ni in a soya a chuan hle thua soi Zelensky chuan Ukraine chuan karkal ta chunga Russia be na jinga tamjok an ka phla ti soin missile chi rang somruk panga an ka phla a assault drone za somsari pariat an ka phla boka Sahid 136 drone somret pasari an ka phla bok ni in Zelensky chuan a soi bokani Russia chuan Ukraine rampum huwa pa be puya thlak na hian tumreng wangin civil mi emo sipai damdoi in emo an be ni in Ukraine chuan an pu a he pu na hi Moscow chuan an hial hei wang hian mi sangte lan thi pha to a
mi makte doi tam tak anum na atangin an tlan chuak to a chu baga khopui tam tak a che to ani ti in Ukraine chuan an soi Russia Defense Ministry chuan Rivne khotlang lam le Khmelnytsky bialte Zaporizhia khotlang lam biala Ukraine Air Base te chu hlotling takin an be tian puang chipcher takin an puang lo Khmelnytsky biala Deputy Governor Serhiy Tayurin chuan Starokostiani ni fa sipai airfield chu be pui thlak zinga tel ni in a soya misal tamzok hi ka thlak ni ma se apuak hian in engemozat cultural institution le bus station ati chia grain silo a kang me chua phani in a soibok Ukraine hian thlani chuang zet chu aram hun nga a thena mun khat vel lua tu Russia sipai te no chua tumin counter offensive ha thlak takan nei to ole Russia le Ukraine chu phubalak ton na mangin anin beiton meka Ukraine hian US le UK satellite te intelligence puina in Russia mun ma an bei mek ni in Russia chuan apua hei hi chu mithiam than khatena dik nge ni in an ringbok an ram chung bei ani chu Russia hian firfiak thil ti anga nga in lian tham takin an chang let ve zel boka chuti line ground lama in beina lakal mek zel thung he buaina hian re lama la pan lova borok lian jok chuak thei thut ala ni ringa indona lian jok ram dang tel na po hring chuak thei ala ni ringa meitei le zo na thlak te buaina angmaya chin fel har sa takala ni mek zel engtika top tur nge rin lok thei ala ni lovani ole kha kha tun tumata na kan puan thei chin chun le ta phot se video dot le in longa chang le vek don nia